Сәлем достар. Сіздер менен бірге бүгін Адам Хаким, тойдың әншісі Гүлнар Орынбайқызы. Бүгін күні тағы да бір тамаша ойды бастағалы тұрмыз. Әрқашанда тойларыңызды мен және менің командам жақсы өткізуге дайынбыз. Домбыра мен ән шырқап, гитара мен эстрада әндерін дуэтпен айтамыз. Орысша болсын, қазақша болсын. Ал кеттік, олай болса бүгінгі тамаша тойымызды бастайық, достар. Тоқалдан туған жоқ қой. Соседи слева обнимите, обнимите. Ну, чтобы не портить им макияж, не надо их целовать. Просто в лобик понюхайте, маңдайына, не сереші? По-нашему. Рахмет! Тамаша! Ну, я понял, Гульмиру, она вот за команду готова все поставить на кон. Ну а команду я не понял. Хлопаем дружно. Любим смотреть, когда кто-то работает, а мы отдыхаем деп тұрған сияқты. Сондықтан отдельный респект Гульмира сізге за ваш вот этот драйв, за ваш вот этот позитив. Керемет. Вот то, что называется, пришел на праздник, отдыхай без комплексов, ты думал, от души. Рахмет сізге. И наш гонорар тоже $1000. $1000, да? 500? А, 500 Файзеля даже, конечно. Рахмет. Коммерческий тайны ашып қойдық. Осы сәтте бізде ежелден адам қазақ тұсаукесер адамды сайлағанда талдайды, ойланады, да, всегда думает, что за люди вообще дегендей. Выбираем же, да? Хотим, чтобы эти люди были достойны, да? Құрметке лайық болу сонда. Сондықтан Айжан мен Файзеля, конечно, вас хорошо знают, но мы должны спросить у общественности, какую оценку они вам дают. Мына жерде тұрған міне Асира мен Гүлсім ханым жақсы адам ба? Точно? Никто не сомневается? Никому не должны деп тұрса?